Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Re bolela ka Snem Seleku re bone mo go Izingane Zestembu a itswa le ngwana gagwe e leng Thando ba ya shopping a ya go mo rekela diaparo a ikgethela diaparo tse leng gore wa di rata. Gomme se ke se ratileng ka Sne ke bone gore go change-tše go godile jwale o bontšha le gore o rata bana ba ngwana gagwe le ge ile gore wa moshimane o ba se gona be ana le Thando fela. O mmotšišitše ka gore o wa go rata gore a yo hlolwa na ka ge ile gore go hlolwa o bona ile ntwe leng gore ke e kaone yena a seng ka humana chance ya gore a yo hlolwa ge o ka re a ka bušetša dilo morago le yena a yo hlolwa. Thando a bolela gore yena ke se e leng gore ga a se rate go ya go hlodiwa a nyako go ba dira tsona dilo tšeo tša culture. Sne a bolela gore o thabela gore Thando se e leng gore ga a se nyake o kgona go se bolela se a se nyakang se a sa se nyake le se a se nyakang wa se tlhalosa. Sne o mmoditše gore yena ka nako e be le yena a seng ke a humana nako ke nagana gore ke tabela ya gore go nne le motho e leng gore o ile a tsenela tša thobalano le yena ka kgang a mo gapeletša lebaka legolo o ka re ke gona go hloka motswadi ka ge e le gore mmagwe o tlhokofetše sa lo monyane o ba se na le motho e leng gore o wa mo tshepa mo kgauswi le yena a ka mo tlhalosetša ka dilo tše e leng gore di a diragala. O tlhaloseditše Mmatsele ka tabe ya go diragala ya motho e leng gore o mo gapeleditše go tsenela mapai le yena e šetše e le gore dilo tšeo di šetše di fetile ene di mo koša bohloko gore ge fele a etswa taolong e le gore go ne dilo tše a di dirang di leng gore a ba rate gore a di dire especially ba Mseleko le Mmatsele. Ke nagana gore e ka be e le gore ke taba gore ba mo gapeleditše tša thobalano a re tsebe gore e ka be e le gore ke yena ntate ola a nnoši goba go na le ba bang ba e leng gore ba mo gapeleditše o tšhaba go bolela ka sona. Mara se se kgahlišang ke gore o kgona gore go ruta ngwana gago gore se a sa se nyakeng a se bolele. Mmatsele le yena ka mo o mo godiša gabotse o mo fa lerato. Mmatsele o bontšha o kare ga se step mother mo go Sne le mo go ngwana Sne o ba swere gabotse kore yo ra mo lebogiša ba go swana le yena a ba gona a se ba bantši not a ba gona a se ba bantši ba go swana le Mmatsele ka gore ngwana e le ngwana mosadi o mongwe o mo hlokomele o mo fe mofuthu o mo treate jwale ka bana ba gago. Ngwana Sne ebile ga a bontšhe ge e le gore ga se ngwana Mmatsele ko re bona o a kgahliša o bonagala e le gore ke ngwana ka ga Mseleko le ge e le gore ba Mseleko Sne o re ga bontšhe ba Mseleko ga a bontšhe Sne a bontšhe Thando lerato le leng gore o le bontšha bana ba bangwe seo se koša bohloko ka gobane ba Mseleko o rata bana ba Mpumelelo ba e leng gore Mpumelelo o ba le bona mo le gore Mpumelelo le yena ga se a ba tšwanyela mosadi a metliša ka gae. Ke bona e le gore o swanetše gore a no galemela Sne ka se e leng gore wa se dira yena ga a se rate gomme a fe bana ba Sne lerato. Ene gape se sengwe ke gopola ba Mseleko ya botša Sne gore o swanetše gore a ithate gore batho ba bang batle ba mo rate mo go Sne this time ka gobane re a bona gore o change-itše re bona e le gore ba Mseleko o tla mo fa lerato le leng gore wa lenyaka le leng gore wa le hloka la botswadi mara Mmatsele is the best. Re bone le gona ka Mother's Day a mo leboga re happy Mother's Day to Mmatsele wa mo rata ebile o re leboga ka mokgwa e leng gore o mo swara ka gona ke re se e leng gore Mmatsele ka nnete wa se dira ke sona ke nnete.